I pa smo ljudi, vi gledate Sergej Full TV. Ljudi, danas ćemo pričat ćemo o mojih 5 omiljenih youtubera. I vi u komentaru naravno slobodno napišite koji su vaših 5 omiljenih. Znači neće biti nikakvog klipa, još nisam zamenio RAM memoriju, ne možemo ništa da igramo za to vrijeme. Zato sad neće možda svaki dan baš biti klipova jer nemam šta snimam, jednostavno sve mi je onako dosadno. Nemam šta da radim. Inače, ja sam sada u ovoj, kako se zove, svoje majice za spavanje. I odmah kažem, nadam se da mi nije baš toliko loš facecam, da ne sija baš puno, da nije skroz crn, zato što kada upalim svetlo u sobi sve se presijava. Sad sam upalio lampu i nadam se da će biti barem onako malo bolje, da neće biti skroz crno. I idemo sad. Moj na 5. mjestu je Bloodmaster. Sad ovako, ono što mi se kod njega najviše sviđa, njegovi klipovi koji mi se najviše sviđaju su Minecraft preživljavanje. Uvek radi neke zanimljive stvari, jako je smešan. Znači, cool je onako, svašta isprobava. Znači, super je onako. Danas je izbacio ovaj runner, nisam bio tu ceo dan, moram da pogledam klip. Ok, idemo. Sad ovako, da vidimo, samo da pronađem. Na 4. mjestu mi je, joj, kako me nervira, samo sekund. I ljudi, na 4. mjestu mi je Muđa. Znači, Muđa mi je 4. mjesto. E sad zašto? Ovo sam danas pogledao. Tek sam počeo, moram do kraja pogledam. Ovako, sviđa mi sad što je počeo ovaj novi serijal The Last of Us. Igrice je tako cool. Cool je skroz. Sviđa mi se ove pitanje i odgovori, tako to. Ali, u zadnje vreme je imao baš puno onako klipova. Naprimjer, ovaj The Evil Within i tako horror igrica. Sad je počeo ponovo ovo i tako mi se puno sviđa, ali ove The Evil Within i tako to su mi nekako upropastili ovaj njegov. Znači nekako zbog toga mi je pao na niže mjesto, ali nije toliko loše. Dobro je ova igrica The Evil Within, ali nekako je, ne bi je preporučio onako. To je za ljude koji vole mini horror igrice i tako to. Ajmo, na 3. mjesto mi je Full TV, Luka, Đole i Niksa. Najviše volim, znači, čekaj, juče je izbacio klip, trebalo bi danas. Kod njih najviše volim kad, da nisam rekao, kod Muđe najviše volim kad snima GTA i zezanje po gradu. Kod Luke najviše volim kad snima Minecraft, Hunger Games i mini igre. Naprimjer, evo, juče je ovo snimio, znači volim, obožavam da gledam njegove mini igre. Ima tu puno zanimljivih klipova, jako su mi zanimljivi svi. Najzanimljiviji mi je onako Đole. Volim onu pesmicu, ono Đole i konj, Đole i konj su najbolji drugari, Đole i konj, Đole i konj, Đole i konj su najbolji drugari, Đole i konj. Znači, obožavam tu pesmu, baš je cool. I ok, znači zabavni su tako to. I 2. mjesto mi je Serbian. Sad će se možda neki začuti, 2. mjesto Serbian, on je 1. mjesto. Znači, super je Serbian. Smešan je, sve zanimljivije, puno. Trudi se, nema tu, to nije sporno. I zanimljiv je. Znači, sve volim kod njega, znači sve ja gledam, šta god snima, ja to obožam. Jako su zanimljivi klipovi, sve igrice koje ja volim snima. I Serbian Games BL2 kanal je super i također. Ali sada, ko mi je bolji od Serbian Games BL? Znači, on je sve full, ali moj najomiljeniji youtuber, on ja mislim da se i najviše trudi oko klipova, to je Marko Kovs ili ti Kings of Fail Show. Šta reći za njega? Znači, evo, ovo nisam pogledao, odmah moram, on prvi ide. Znači, on mi je nekako najzanimljiviji youtuber, smešan je, voli da se zeza, ima non stop ono, kako se zove, na primjer, neke smešne stvarčice s facecam non stop nešto radi, na primjer ono kako zove, imao je foru kao danas igramo Hunger i prođe kao dug glava odavde Games i tako to. I kod njega najviše volim Minecraft preživljavanje. Mnogo je bila žešća ona 9. epizoda, kako se zove, usamljena veštica, ali volim sve kod njega. Znači treba mu i po 30 sati da napravi taj jedan klip, tako da je to stvarno za
znači, on ako nije najbolji, onda niko nije. Mislim, ovo je, govorim za YouTuber na Balkanu. Ima 100, sad će 15.000 subscribe-ova. Znači, obavezno se subscribe-ujte na svih ovih 5 kanala ako već niste, ali mislim da jeste. Nisam siguran za Bloodmastera i Kings of Air Show. I to je bilo to. I hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se, ako ne sutra, onda preko sutra sigurno. Poz.